Dobar dan, ja sam Dominik Rogić i danas ću vam pokazati čemu služi programski jezik Scratch i šta sve možete s njime napraviti. Znači, sad ću otvoriti vam Scratch. Scratch vam ovako izgleda. Tu imate razne blokove koje stavljate tu i njima možete napraviti da se čučulja ili nešto na ovoj tablici miče. Sada ćemo prvo promijeniti pozadinu, neće nam biti ovako ružno. Tako, znači kliknite ovdje na pozadine, odete ovdje, pozadine, umetni. I ja ću recimo ovdje, vi odete na koji želite i ja ću uzeti recimo plašt. Vidite, sad imam lijep plašt, ali ja želim promijeniti lika. Odem na škarice i maknu mačku. Sada odaberi novog lika iz datoteke. To vam je ovdje na ovoj zvijezdici sa kvadratićem. Znači kliknete tu, odete na Animal i ja ću recimo uzeti ovog psića. Tako, psić je tu, sad ćemo ga smanjiti. Tako, mali psić. I stavljamo ga tu. Tako s time. I sada kliknite umnoži i umeti. I uzmite ovdje. Ne, to je krivi, pardon. Sad ću staviti i dobrog. Znači tu, to i ovog. I sad idemo napraviti program za psića. Idete na upravljanje i uzmete kad je zelena zastavica kliknite. Stavite tu, uzmete ponavljanje i stavite ovdje. Odete na kraj. Uzmite idi 10 koraka i upravljanje, čekaj, samo otprilike čekaj 0.2. Tako. Sada uzmite ovo tu, izgled, sljedeći kostim, stavite ovdje i ako želite zaustaviti, zaustaviti sve. Tako. Sada odete na kretanje i ako si na rubu, okreni se. To stavite ovdje. I da vidimo. Dobro, to sad radi, samo ćemo ga sad okrenuti. Kliknite da se zaustavi. Kliknite ovaj tu. Tako. I sada vidite vaš psić se miče. Sad ću vam pokazati kako spremiti psića. Znači, želite izaći iz Scratcha. Sada dođete ovako tu i odete na ovo. Tu upišete ime projekta, ja ću napisati i odete na autor projekta, vi upišete svoje ime, ja ću Dominik Rogić, I o ovom projektu tu ćete napisati o projektu šta radi se na njemu. Ja ću upisati da na
sad kliknete OK. I to je bilo sve za danas, vidimo se u idućem, gledajte moj idući snimak, doviđenja.